ukuthi kune conversation ekhona No, angizukuphika vele mina ngiyakhuluma nalomuntu ayena ingalela langa yezo. Nanikhuluma. Because wayekade umngani wami. I get that. Sengisho ukuthi nanikhuluma ngaye. Sikhuluma ngomngani bethu, siyabangani naye ngiyakhuluma naye. But aware ukuthi yena uyazi nanikhuluma ngani. Okugcina ngikubuza ngicela ukhuluma iqiniso kwenzakalani ngalo labusuku kuningi ngabe sikukhuluma naye ukhuluma iqiniso kwenzakalani saphuza yilokho saphuza Fethu yabona yonke lento enzanayo. Ngicika ngongesilima yenza ngenxa yami Listen. Ngenxa yami Listen, esimoya ungilalele ukuthi ngithini kuwena. Uyayihlanyisa lo ngenxa yami cha ngengesilima ngengesilima ungijwayela kabi wena wahlula ngokuvala amathanga uzoblame mina Ehlisa umoya fethu ungangihlanyeli ungangihlanyeli please ungangilingi mina kutshela Fethu lalela ngizokutshela mina iqiniso fethu mina njengamanje angingena umngani wakho right mina ngumuntu ozozama ukulungisa lento yenu right wena into eyenzile la kugele ibhlungu kakhulu mina into engilwa nayo ukuthi angabeki mina icala Okay, it's fine njengamanje ayikho ukubeka icala le uthi mina ngichazele kahle kahle kwenzakalani one lo muntu lo wena owam introduce kuyena walala naye without her permission so that's number 1 i rape leyo aware of this right ukuthi lo muntu wam introduce wena kuyena owathatha umntombi bakho that night wathatha umntombi bakhe without her knowing so obviously that's a rape right so wena wabiza umuntu wa introduce umuntu ezorape ingane yabantu ukuqala lokho okwesibili uyayidina yonke lento uthi wena une conversation obunayo nalomngani wakho owala No mina conversation enginayo yakhe eyamngani wami sixoxa ngomngani bethu awuyeke ukusenzilima awukhulume Ora sharp but sengisho ukuthi uyayiunderstand le party ke la ungena khona ukuthi there is a case involved la No ngiyamuzwa mayesho njalo ukuthi angifuni athathe icala lakhe alibeke kumina But that's the thing that's why ngiza kuwena mina ngizehlisa mina icala unalo vele Sanibonani Mzansi igama uSandile okaMagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senza into emnandi kakhulu. Siza abangani ukuthi bahlale phansi bakhulume balungise inkinga zabo abanazo emnganini babo egameni lomngani. So nawe mfethu if uhleli lapha ekhaya kunomngani owagila okanye usagila namanje ungabisayihlupha vele usithinte lapana kwi-email yethu umjoloshow@gmail.com. Ngiphinde umjoloshow@gmail.com. Then emva kwalokho sobe sesikwazi ukuhlala iphiko udaba lakho. Kodwa kwamanje akwenenze lento esiyithanda kakhulu nislike nisubscribe nicommente nenze yonke into nje nibange traffic lapho kwi-comment section sokwazi thina silokhu sinilethela ishow emva kweshow kodwa ngizonitshela kona kwamanje yeba fethu abangani bayinkinga yabo mangithi bayinkinga kodwa ke ungabisayihlupha kakhulu because uzobona manje ukuthi ngikhuluma ngani mangithi abangani bayinkinga wena hamba nami ngihambe nawe siyo relax ahlale phansi sikhuluma udaba la namhlanje sibone ukuthi umngani wa namhlanje ukhala ngani emakade ekhala ngobisi so bafethu masikhale Phina nginibingelele futhi Mzansi relaxani kakhulu ke njengamanje kuba nisahleli nami ngusandile okaMagwazi Sibongo so njengamanje ngicase niyazi ukuthi mase ngihleli kanje ngibambele composure suke seyikhala ngempela ngisuke sengahambi ngedwa sengihamba nomuntu okuyena osibhalele washo ukuthi unenkinga enkulu ufuna usizo kuthina so njengamanje ngisanimoshela isikhathi seni bafethu ngizobiza umngani okuyena asibhalele asitshele ukuthi kahle kahle ekhambani ukhala ngani ufuna simsize ngani my sister yebo sabona bhuti kunjani ngikhona ntombi njani wena Ngiyaphila bhuti. Ngizocela nje mfethu ukhanyisela umuntu osibukayo njengamanje ukuthi ngihleli nobani wakwabani. Igama lami ngulwandle wakamkhize ngiphuma enquzo. Phuma enquzo. Yebo. Nkosiyami ngiyakuzwa mama. No mama ke ngizwile ke mamkhize lapha ukuthi unezinkalazo lapha kwi-email yethu yabo. But for umuntu ongazi ukuthi kahle kahle ubukhala ngani ngizocela nje ukuthi usichaze isitori sakho from the beginning to ekugcineni kwaso ukuthi kahle kahle ufuna thina sikusize ngani nanokuthi ukhala ngani. Okay. Yes mama. So isitori sami kanje kushuthi ngumuntu osemakhaya mina ngifike la eThekwini ngokuzofunda. Oh yeah. Mengifika ngokuzofunda ngithole umngani wakhona la eThekwini ubesenza i-second year yakhe mina bengisa i-fresh ngizokwenza i-first year yami. Alright. Okay ke lo mngani mengimthola ke abe umuntu ofuna ukungifaka ezintweni yabo ukuthi nje ngimele ngingene kwi-style sasala eThekwini ukuthi kuphilwa kanjani. Okay sure. Then ngolinye isuku umngani lo wami athi asambe seFlorida uhamba nabanyogayi ababangani bakhe sozwana nje they very chilled sozwana sonke sibele yonto
Ayi okay sure nami ngivumeke phela vele because ngangiyibhorekele and ayikho into engcono engangayenza. Sure. Ayi okay sure sihambe sifike eFlorida kuthenga utshwala angiphuzi nanotshwala bangitshengise ukuthi nazi inhlobo zotshwala engahambiselana nami. Ayi okay siphuze kube mnandi. And then into eyenzakalayo emva kalolo busuku ukuthi sesiphuzile ngiphaphama la ngiphaphama khona ayibo ngikephi lana umzimba wami ubhlungu isingezansi especially sibhlungu angazi kwenzakalani ngiphethwe nayikhanda angidecide ukuphaphama ngisukume embedeni nangithi qala umnganami lutho lo muntu lo engilaliswe naye engingamazi akekho naye khona mina mengithi nathi ifoni yami ngithatha ifoni yami ayi ngithatha imadlana encane ayikhona ngigibele ngihambe ngendlini ngihamba ngendlini ngifica umngani hawu umngani nangila endlini urelaxele nje uyijilele futhi hawu andani umngani why ungishiya nabantu engingabazi why ungishiya kwenzakaleni ayi umngani ke nje from there akangichazeli unginika the attitude ngibuka phansi naphezulu uthi wena ubucabanga ukuthi kuzokwenzakalani and even namanje angikakalazi iqiniso ukuthi kwenzakalani ingakho ke ngicela usizo ukuthi ngicela ngisize sithola iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani ukuze nami ngaphakathi ngikwazi ukuhila because kuningi engafacana nakhe emva kwaloba busuku bengicela nje ukuchazeleka lapho. Alright no ngikuzwa kahle mfethu but ngizocela ukubuyisela mfethu kuloba buhlungu kuloba busuku kahle kahle yabo ngifuna ukubuyela la mina ukuthi okay mangabe senihleli nalabo guy ngoba uyakhuluma ukuthi okay kulobo busuku akhona oguy wawuqala ukubabona that day. Yebo ngiqala ukubabona. Alright and then emva kwalokho ke ukwenzakalani ke ngabe ubusuku ngoba uyasho ukuthi okay wavuka ekseni usuvuka embedeni ungazi and awukhumbula ukuthi uba wawulale naye that day. Yebo ngisakhumbula umuntu engalala naye ngoba nje ngathi ngiphaphama hawu ngilele ngedwa and umngane akekho kahle kahle angikwazi ukwenzeka lapho ngaphandle kokuthi ngizwe ukuthi mina umuntu ombamba ngisenabo bengiyintombi ngaleso sikhathi umuntu wesilisa bengingamazi because ngiyarespect ngikhuliswe kanjalo vele yabo so mase ngiphaphama ngiyawuza umzimba wami ukuthi khona nje into engekho right yenzakalile yeah eneva kalokho bekukhona okwenzakalayo emzimbeni wami ukuthi ngizizwe senginephunga elingekho right yabo ngibe nama pains ke kodwa ngasizakalayo because ngihambile ngagoduka ngaye ekhaya bangitholela usizo. Ngiyaxolisa siswami yo no mfethu ngixolisa kakhulu ukuthi udlula kulesimo odlula kusona njengamanje mfethu nanokuthi wathemba umuntu ngesimo sokuthi mhlambe umngani wakho but ngendlela obona ngayo njengamanje kwangayini umngani wakho right. Okay mo girl it's fine into esenzile ke thina la ekhaya sikwazile ukuthi umbheka simthola umngani wakho ne so uzoza naye la ezochaza iside lakhe le story sithole ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngaloba busuku because into ofuna ukuyazi ukuthi kwenzakalani ngaloba busuku right. Ngifuna nje liqiniso phela ukuhila sengizamile sengihilile angimzondi just that ngifuna akhuluma iqiniso at least ngazi ukuthi okay lokho akwenza ayethina ama intentions zakhe yabo noma mhlawumbe icala lami ukuthi bengiyitshitshi mhlawumbe angazi ngifuna akhulume ngaphakathi kuyena ngibe neunderstanding emva kalokho bese siyahlukana. Okay why wena une sure engaka ukuthi yonke into eyenzeka kuwena umngani wakho unasi isandla kulento eyenzeka why you so sure about that one. Phela into eyenzeka emva kokuthi kwenzeke yonke lento bezwana kakhulu ne hlala ndawonye vele so wahamba waye bathroom then I decided ukuthi ngithathe ifoni yakhe ngiyicheke ngicheka ngena ku conversation yakhe noguy bakhuluma ngama payment kusho ama payment emva kwakwenza isigameko sami kusho ubekhokhela ugeli angazi kahle kahle kusho ubezodayisa nami ngibone naye bonga esho ukuthi uyitholile imali ngabona ukuthi kahle kahle umuntu owazi yonke le ndaba uyena. Uguy ke wena wamgcina emva kwalobo busuku ophinda ngombona. Yeah into kanjalo yes mawuthinte sabonana kancane but nothing serious. Ukubonana kweni kwasekuyinto kanjani kwasekuthi niyaxoxa nizama ukuhlangana kulungisa izinto kwenzakalani lapho kwabonana kanjani. Phela uguy wafika the following day saphuma for shopping and wangithengela ifoni ke yeah ngangitshela ukuthi mhlawumbe mina unothando mhlawumbe konke serious sisazokwenzeka but akuzange kwenzeke lutho emva lokho wanyamalala nje emva ukuthi angithengele zonke lezo zinto wanyamalala uguy. But nakhuluma ngobusuku
ngalobo busuku bakho ulahlelwe umntombi nakhuluma ngakho? Azizange sikhulume ngakho. Okay, so wathi ngizipho kwasekugcina lapho. Kwagcina lapho because ngangithi kuzoba into eqhubekayo mhlawumbe ugawe angithanda or something angazi but lutho. Alright cool ngizwa kahle. So umngani wakho ngoba ubhalile namhlanje thina sikusize ngani kuso sonke le story sakho ufuna ukuphi la ufuna ukuthi siyithathe from khona sibeke to the next level? Mina kahle ngifuna ukumuzwa ekhuluma iqiniso. Ulokho futhi angifuni ukulwa naye. Ngifuna ukuthi angikhulumele iqiniso, angichazele. Abhodle ukuthi kwenzakaleni. Yabo ukuze ngikwazi nami ukuqhubeka nempilo yami, ngingalokhu nginama questions enginawo ngami ukuthi eish, ayikazi ukuthi kwenziwa yini. Yayibona leyo nto. And futhi angisafuni umngani bakhe. Ngi-right ngaye nje ngifuna ukwazi iqiniso kuphela. Nomndeni wami bazi ukuthi kwenzakalani. Alright cool mom. Cool. Bafethu Mzansi senizwile istory bafethu umngani ufuna nje ukwazi iqiniso nanokuthi umngani wakhe lento wayenziswa yini because ngokwakhe insolo zakhe yena usola ukuthi umngani wakhe wamdayisa to lo guy but thina ngesikhulume kakhulu until sizwe side lamngani sizwe ukuthi okay istory sibalance kuphi because thina into asibhalele yona nje ukuthi simsize akwazi ukuthola iclosure but umngani bona akasabudingi usay happy ngomngani bakho so ngeke ngisamosha kakhulu isikhathi mina ngizoyithatha le intambo sifaka umngani ukuthi naye azochaza iside lakhe le story bese siyabona ukuthi thina sumjolo show nabangani bethu siqeda kanjani lento so njengamanje asibiza umngani. My sister? Yebo, sawubona. Unjani Ntombi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mfethu. Ngizocela ukuthi uzazi seqala kubantu abahleli nje manje abasibuka ukuthi ngikhuluma nobani wakabani. Igama lami uNolwazi. Oh yeah. Yes, wakashangi. Wakashangi. Yebo. Alright Nolwazi mfethu. Ngikathu aware ukuthi lo muntu engihleli nawo ubaqala. Yebo, ngiyamazi. Uyamazi. Ukumazi kwakho umazi kanjani? Umngani wami ngangumngani wakho manje. What's the attitude now? Okay cool. So umngani wakho? Yes. Alright cool. So umngani wakho mfethu khona into afuna ukutshela yona yabo. So mina ngisamosha kakhulu isikhathi ngizoyidedela kuyena because ukuthi ayindlale from the beginning azayibeka egcineni yabo. Alright cool. Mfethu nangu umngani ngiyakubona ukuthi ukhushwele umoya mfethu so yeah awumtshela ukuthi khambani. So I hope you're right. Sure. Reason why ngibhalele lana engoba ngifuna ukuthola iqiniso kuwena ukuthi lolu suku siya ngaluko phuze eFlorida ungifakela kulabangani bakho abanganaNigeria wafika nabo kwenzakalani ngifuna ukukhuluma iqiniso because mina njalo mengisendlini ngizama ukukubuza ukuthi kwenzakalani awungitshela unginike iattitude ungibuke phansi phezulu so bengicabanga ukuthi mhlawumbe la uzochaza kangcono ukuthi kwenzakalani kahle so ufuna ukubuza ngami noma ngawe ngicela uvule indlebe zakho ngilalele yeah ngithi mina njengoba ngikubize la ngifuna ukukhuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani kumina kwenzakalani kuwena yes kwenzakalani kumina ngani ngakuchazela nje mngani ukuthi njengoba sasiphuma lapha eFlorida ngaphaphama ngakusasa sengilele hotel and akho umuntu angazi ngalalana uba angazi kwenzakalani kumina ngicela ungichazele istory because seemingly ube nomuntu owazi kangcono yonke lento eyenzakalayo so mina ngizokuchazela ngokulala kwakho ngicela ungangenzi islima mngani Slima sana? uyabo uyanginyanyisa ke lento yenzayo Cha, ukhuluma ngani? uyanginyanyisa lento Ukhuluma yenzayo uyazi ukuthi ngikhuluma ngani wazenza islima manje no ufuna ngikuchazele ngani ngawe inkinga yakho uzenza islima ngikuchazela ngawe mina kwenzakalani ubalo walala nami kwenza ubayi guy walala nami without permission yami Yes, kwenzakalani exactly. So iyona ngicela- into engiyifunayo kuwena leyo ufuna Yes, mina ngicela- ngikuchazele ngokulalwa kwakho No mama ngicela ukungena la into azama ukuyichazela mfethu ungichazele Yes, istory yabo so nami sengiyazi kahle kahle khambani so uthi yena ukubizele la ukuthi ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngalo lasuku because yena esidini lakhe uqinisekisile ukuthi wena unalo ulwazi lokuthi kahle kahle kwenzakalani kuyena nanokuthi yayithini into ngempela for lo babusuku lobuya so ucela ukuthi umkhanyisele lapho ukuthi lo babusuku yayithini into yakhona because wena you know the truth. Iqiniso lani mina I know ukuthi sahamba sayophuza nabangani bami naye umngani wami and then uma sifika lapha yana ugeli waphuza utshwala sebugcwele ikhanda geli right usedansa phezulu kwamatafula use comfortable ngayo yonke lento eyenzakalayo utshwala sebusekhanda ngiyazama ukumkhuza mngani uzama ukwehlisa kancane umngani akasezwa lutho usedansa phezulu kwamatafula ngiyamkhuza after lokho umngani wami umngani kakhulu angeke ngisho ukuthi
base bethandana. Inhloso kwakuyiyona leyo vele. Angizi. Inhloso kabani? Inhloso yakho. Inhloso yami? Inhloso yakho, yes. Inhloso yami kwakuyini? Kahle ithini inhloso yakho uzingintroduce nje kula Sasiyohave fun mina nawe nabangani. Ifani wawuyifuna wena lapha. Kwangiyela le science. Hayi ukuthi wena ubenefit. No, ngibenefita ini mina? Okay, it's fine. Awuqhubeka uze nazo le story sakho. Qhubeka uze simnike ithuba achaze. Yeah. Saphuza wagibela phezulu kwamatafula useyadansa hayi ngizama ukumkhuza ke. Hayi uthi ukwehlisa kancane ke. Hayi akasezwa lutho nawe uyabaza utshwala masebusekhanda. Hayi ugela akasezwa lutho usewumngani kakhulu nalobhuti. So ngimtshele nami ngaleso sikhathi manje ngihamba nomuntu wami kuyo le gang esihamba nayo. Ngihamba nomuntu wami so ngimtshele mngani asambeni ngiyokudrop endlini because sengiyabona ukuthi usuphuze kakhulu. Mngani asambeni siyokudrop endlini ebese siyahamba mina nomuntu wami. Hayi umngani akasafuni hayi mina ngiright nomuntu wami sizohamba yonke. Wawungalalela umuntu ophuzile. Ngilalela umuntu ophuzile nxa uphuza utshwala empilweni yakhe. Ungakanani Umntani ngangiqala ukuphuza utshwala ngalesa sikhathi. Manje mina ngangizokwenza njani? Lalela nami ngangiphuzile. Angithi uyakwazi lapho. Kanjani? Eyami? Okay, cool. Lobo busuku lobo ubani wathi akanje kuyohlala nalawo bagaya? Mina. Good. Okwesibili bazibala abo guy. Bazi mina. Good. Okwesithathu mayiblame wena ethi ngalobo busuku lobo izinto ezenzeka uyishiftela kuwena. Why ungaliboni iphutha lakho? No, ngizolibona kanjani? Izinto ezenzeka kuyena. Alright. Cool. Uyena phela lo. Alright sharp. Siyakuzwa konke lokho. Mudala futhi. Yebo, sambisana nawe impela lapho. Lalela. Ngilalela ini man? Mancane ngithi ukuhamba naye. Ngicika. Ngidina fana. Understand one thing. Ukuthi umngane wakho mfethu she's not okay. Emva kwayo yonke lento eyenzeka. And now istory futhi uyasazi. Into engixakayo manje ukuthi why wena ufuna ukulokhu uphushela kuyena yonke lento ekubeni wena uyazi into eyenzeka ngaloba busuku kahle kwenzakalani. Because wayikhuluma nawe uzamile uyikhuluma nawe lonto wena wayishaya indiva. Mina phutami ngiyakutshela ngithi into eyenzeka ngaloba busuku. Yes, ngiyayizwa futhi. Ngiyakutshela ongimele futhi ethinta mina ngiyakutshela yona. So yena usengeza naye ngeside lakhe le story ukuthi wenzani after drinks. Mina engasahlangani nalokho. Wena okwakho kuyagcina after drinks. Yes. You don't know what happened after that. I know. Alright, cool. Ngicela uphinde umkhanyisele mfethu ukuthi after drinks what happened? Khona ezokwazi kahle kahle sikhuluma ngani ngoba manje uzenza umuntu ongazi kahle. Yazi inkinga yakho uzenza ubaqo ekati lase rank kanti jonke lento esikhuluma nayo ngiyayazi ukuthi ngifuna ukuzwa uzehlisa ube umuntu ngizehlisa ini isilwane leso yisona ngizehlisa ini ukwazi ukukhuluma iqiniso nami ukuthi mngani kwenze ku1 no2 okay ngiyaxolisa manje uzenza slim manje uzenza slim wena ngitshela iqiniso lande lolifunayo wena mina ngiyayazi yonke into eyenzeka ngacheck ifoni yakho ngabona iconversation yonke with that Nigerian guy ukuthi wena wangidayisa udayisa ba ngidayisa wena mina ngikhuluma nobaka udayisa yimi ngiyangijwayela ngakuthatha mina ngayokunikeza uNigerian guy yonke lento ngakubamba awuyazi lento engikhuluma ngayo mina awuyazi lento engikhuluma ngayo ngakubamba yini bhuti wami inkinga yalona ufuna ukubeka kumina icala yeso lokuthi yena wahluleka ukuvala amathanga akhe yeso usefuna ukubeka kumina icala Alright fine. Usikhulume le conversation. So uyayiphika le ukuthi kune conversation ekhona yakho. No, angizukuphika vele mina ngiyakhuluma nalomuntu ayena ingalela langa yeso. Nanikhuluma. Because wayekade umngani wami. I get that. Sengisho ukuthi nanikhuluma ngaye. Sikhuluma ngomngani bethu. Siyabangani naye ngiyakhuluma naye. But aware ukuthi yena uyazi nanikhuluma ngani. Okugcina ngikubuza ngicela ukhuluma iqiniso kwenzakalani ngalo labusuku. Kuningi ngabe sikukhuluma naye. Ukhuluma iqiniso kwenzakalani? Saphuza. Ilokho saphuza. Saphuza. Fethu yabona yonke lento enzanayo. Ngicika ngongesilima. Yenza ngenxa yami. Listen. Ngenxa yami. Listen. Esimoya ungilalela ukuthi ngithini kuwena. Uyahlanyisa lo. Ngenxa yami. Cha ngengisilima. Ngenxa yami. Ngengisilima ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Wena wahluleka ukuvala amathanga uzoblame mina. Ehlisa umoya fethu. Ungangihlanyeli ungangihlanyeli please. Ngangilingi mina kutshela. Fethu lalela ngizokutshela mina iqiniso fethu. Mina njengamanje angingena umngani wakho right? Mina ngumuntu ozozama ukulungisa lento yenu right? Wena into eyenzile la kugela ibhlungu kakhulu yazi. Mina into engilwa nayo ukuthi angabeki mina icala. Okay, it's fine. Njengamanje ayikho ukubeka icala le uthi mina ngichazele kahle kahle kwenzakalani. 1 lo muntu lo wena owam introduce again walala naye without her permission. So that's number 1 i-rape leyo. Aware of this right? Ukuthi lo muntu wam introduce wena kuyena owathatha umntombi bakho that night wathatha umntombi bakhe without her knowing. So obviously that's a rape, right?
So wena wabiza umuntu wa introduce umuntu ezorapha ingane yabantu ukuqala lokho okwesibili uyayidina yonke lento uthi wena une conversation obunayo nalomngani wakho owala no mina conversation enginayo yakhe eyamngani wami sixoxa ngomngani bethu awuyeke ukusenza ilima awukhulume yeah Alright sharp but sengisho ukuthi uyayiunderstand le party ke la ungena khona ukuthi there is a case involved la no ngiyamuzwa mayesho njalo ukuthi angifuni athathe icala lakhe alibeke kumina but that's the thing that's why ngiza kuwena mina ngizehlisa mina icala unalo vele icala unalo icala why uzenza isijomo uzenzelani isijomo ntombazane yamuzwa namanje uzenza isijomo inkinga yakho unyanyisa bese kushaya ngomntwana ka ya understand ukuthi why ecasukile mina I do understand her noma inkinga yami ungabe ngiyintombi inkinga leyo kusho ukuthi asirelax esehlisa umoya sikhulume lento kuqala manje mina into engiyifela ukuthi wayeyintombi lalela ntombazane yazi ufelani wena ufela into eyodwa ulethe umuntu wazomfaka empilweni yakhe lo muntu wamshiya nesilonda esingapholi lo mntwana so understand ukuthi why elwa kangaka qala because right now you seems like a person ongathi akazi lutho nanokuthi kwenzakalani because manje wena you know the truth but ekugcineni awufuni ukuthi thina size la sizokhuluma nawe because into angayenza lo mntwana manguthi lo mntwana uvula icase engayivula futhi ibe solid because you involved you're not denying the fact that uyabazi labantu la ngiyabazi futhi emva kwalento beninephunga elinukayo ngezansi sami besingekho right because of yena and now into ayenzayo kunokuthi axolise ungenza islimi so why are you doing that simple thing ukuze no ayikho mina into engiyenzile bhuti wami alright mfethu wathi ngitshele mina into e1 yabo lento yenzayo izoqhatha nabantu eSouth Africa 1 okwesibili isiqhathe nomngane wakho usuluza umngane la okwesibili lokho okwesithathu why wena uphika mfethu ukuthi okay this Nigerian guy nanikhuluma ukuthi nokuthi because masingathatha ifone yakho siyipage right now no yibi leyo evidence anayo yena because mina mangikhumbula kahle ngamtext because asikade siphethe amafoni ngamtshela esehleli naye uguy lo esifike naye ngiyamtshela ukuthi mngani ungasondeli kulo muntu akekho right angisakhona mina ukusondela kuyena awuzanga lalela musukuba yiqili right now action kwakho ukuthi akekho right awuzange usho ukuthi indlelani awuzongitshela kanjani wena wangiphendula yini mangikutshela ukuthi akekho right awuchazanga kupha kunye wakho kwakumele ungibuze ukuthi kanjani mngani akekho right wawuthi akekho right kanjani akekho right lo muntu vele bhuti wami indlela yipi akekho right umuntu owenza izinto engekho right ziphi like be specific bhuti wami into edala ukuthi yabonga ngizomtshela even esebuye yabo the time ebuye endlini angikhona ngisho ukuhlala phansi naye ngimtshela uguy wafika efika ezomthatha yes so mina ngokubuka kwami ngibuka ukuthi labantu vele ba right labantu bazolandana bathe ufika uphethe amaflower uzomlanda bayahamba baya esitolo babuya nezimpahla ku right yonke into ba happy ubuya nezimpahla uphethe ngisho iPhone entsha yes angithi uma ngabe enzelo izinto ezinhle mina abangibani ayikho lento ichazayo uma ngabe sekumele ashift blame uyiletha kumina uyayizwa leyo nto alright cool ngiyakuzwa so sisters lento ayikhuluma yiqiniso ngoba ngiyakuzwa uyashutha yikho lento ayichaza konke lokho bebekwenza mase ngibuka mina kahle bekungivala amehlo ukuthi mina ngijabulele lento eyenzakalayo kanti baba utho ideal bayazi ukuthi kwenzakalani ideal yani lokho why ukhokheliwe wena emva kokuthi siphuma ipayment yani le wayenza nesiqiniseko singana nale nto nesiqiniseko salento engikhuluma because ngayibona efonini yakho even mase kuthiwa singena kwi-app yakho singayibona lesikhuluma ngayo angihlanye ekhanda yini usuyasebenza wena uyazi nje ukuthi siyafunda manje pho payment yani leyo oyithola wena payment enganani leyo khuluma ngani musungenza islim yabo into engidina kuwena ukuthi ungenza islim nasekuqaleni ngize ngifuna ukushaya ngoba ungenza islim umane uzenza isidom kanti usile ngiyakwazi ukuthi usile so lezi imali oyitholayo from this guy after ukuthi alale nayo kwakuyimali zani wayekusendela why no bhuti wami yazini okay angizi ukuvuma angizi ukuphika futhi yes into isekuthenini ubhuti lo akekho right lento engangizama ukumtshela yona yes so into ayenzela ubhuti ukuthi elo enginikeza imali ukuthi ngingakhona ukumtshela ukuthi umuntu okanjani
kahle kahle vele ubhuti akekho right Yeah. ubhuti we-Nigerian guy Sengikuzwile ukuthi akekho right. So qhubeka usho ukuthi akekho right indlelani. umuntu omandla kakhulu esifazaneni and uthwele so usebenzisa bona abantu abasamavajini ngumngani wakho ungifakela umuntu othwele ungifakela umuntu othwele bese uyibiza ngomngani wami uyinja uyazi uyinja wena uyinja Yeah. So you understand why ikhala kanje? no ngiyamuzwa Yeah, because sonke lesikhathi wena ubungafuni ukubona ukuthi kahle kahle sithini kwena. Yabo? Because njengamanje ukhuluma ukuthi lo muntu ubethwele. Mawuthi ubethwele mfethu usho ukuthi kungenzeka ukuthi lo muntu lo wagcinelala nezinto angazazi ukuthi mhlawumbe akalalanga even nanayi lo guy because kushiwo njalo ngalabantu lapho. angeke ngibe nayo show lapho ngoba vela unandaba into onandaba nawe wena nemali le uyithola kuphela yonto ngicabanga yazi wena Yo girl. ngiphelela namazi ukukhuluma nawe because Mfethu mina angazi ngempela ukuthi ngizoyithini le ndaba yakho because manje ngoba usuveza le part ila sekuba nzima kakhulu nami ukuthi mhlawumbe kube khona indlela engikusiza ngayo because right now wena ubuwazi ukuthi lo muntu lo uthwele and unani because njengomngani weqiniso wena you were not supposed to ukuthi uyeke lo muntu ahambe naye ngalobo busuku yabo phekwa lokho futhi ukusendela imali uthi thulu imbambathe yonke lento wathula nawe isikhathi esingaka usezowabuya emakhaya kwema ezoyikhuluma lento manje because akaze ayikhulume nazo and ubezama ukuthola emafonini you were nowhere to be found until thina sesikuthole sikulethela uzochaza istory yabo so njengamanje mina mfethu inyathelo zonke afuna ukuyithatha yena ngizoyisupporta mina mfethu angoba ngikudayisa or anything like that but it's because I see ukuthi wena awubanga neqiniso from the beginning because she went through the most you understand a lot we understand ukuthi bengimela zalashwe for into eyenzeka kuyena wena uyazi kahle kamhlophe so uyalibona iqiniso lakho ukuthi lihambe laphela kuphi no ngiyabona bhuti wami so manje ke mfethu ngicela ukucacisela la naka ukuthi lento le wayenza kuyena umngani wakho wawuqala ukuyenza kumngani wakho or igame yakho ukwenza company because njengamanje as understand no angeke ngisho ukuthi igame yami because mina inhloso yami kwakuwukuthi sihambe soyijabulisa naye so it wasn't the fact that uzomgcina bese uyakhokhelwa wena ujabulisa nabantu bese but you understand ukuthi umuntu obazi ukuthi lo muntu uyivirgin wena yeah bengazi and then manje usuphinda waveza ukuthi lo muntu lo ulala vele nama virgin kade kuvezwe wena lokho nginamanga no exactly so manje why you playing around with us ukuthi no inhloso yakho uthi ayophuza kuphela that day no vele phela inhloso yami bhuti wami kwakuyileyo ukuthi siyophuza nje sibe mnandi yabo konke lokho kwenzeka bese uyahola ukuthi umngane kubeka phela bese uyasho bese uyahola uyekelani lokho okay you understand ukuthi le mali wayithatha emehlweni ethu njengamanje ikwenza ukuthi ube guilty you know exactly ukuthi kwakuzokwenzakala that day you can play around with it and wisho ngendlela ofuna ukuyichaza ngakhona but thina I'm telling you now you knew exactly ukuthi kuzokwenzakala ngalo busuku wawazi ukuthi lengane izolahlela umntombi balo ngalo busuku yes or no cha ngangazi wawungazi okay you can say that it's fine now kuzokwenzakala kuzoba uChristmas noma kuzoqhuma ama cricket or expecting you know expecting ngoba ngikutshela ukuthi sasiyojabula mina nawe nabangani ngiyazini sis angangazi mhlawumbe yiphi decision ekumele ngiyithathe emva la because mina ukukuzisa kwami la bengithi ngifuna sikhulume njengabantu abakhulile but seemingly wena unqesta ubaqhubeka klasa rank angazi noma ukuthi ufuna ukuqhubeka nokuba unqesta kwakho manje uzokhuluma uwehlisa umoya uxolise ukwazi ukukhuluma iqiniso noma siyaqhubeka nale ndaba mhlawumbe uzozwa ngcono ke mhlawumbe mase uyichaza because mfana angifuna ukutshela manga mfethu uku-add to usisi wami lento mfethu i-serious angazi noma uzozuyibone kanjani ukuthi mfethu lento le from here ingakhula iye kwenye level ngaphandle ukuthi wena uzehlise njengomuntu usho ukuthi no kahle kahle mfethu lo lasukwelamba kanje kwenzakala ukuthi usakhuluma noGuy usize uxhumanise noGuy because yena siyadinga umthole because mfethu ekugcineni kumele achaze ukuthi lechazele ngani ukuthi yini lento ayenza kuyona and nanokuthi kuzakwazi ukuthi simvimbi ungaqhubeka enze lento ayenza enganeni za South Africa because ekugcineni abosisi bethu laba asifuni badlule kulento le usumdlulise kuyona umngani wakho so understand nje ukuthi njengamanje we not share ukuthi mhlawumbe sizoncoma sithi hey wazowasebenza no ayisebenza kanjani we here njengoba sizama ukulungisa izinto so nawe be umuntu esifazana oserious okutshengisa ukuthi abazwela abanye abantu besifazana ube umuntu usitshela ukuthi kahle kahle wena isithini istory sakho nalo Guy no uGuy asaxhumani kakhulu after ukuthi ungawaqamba manga bangabe besaxhumana kakhulu nomngani wami so from yena kwakugcina kwakho umbona kahle vele ubhuti lo ubefuna ngiphinde ngiqhubeke yabo bekade efuna ukungisebenzisa vele mina
yabo because ubazi ukuthi vele umngani wami uyitshitshi so mina bengingazi ukuthi vele umdlalo wakhe lo yabo wena uthole nini uthi umdlalo ngithole after ukuthi sengizwile inkulumo kamngani wami ukuthi bengingamnaki bengingafuni ukumnaka. Alright pho yonke ke lento yini esinzima kangaka kuwena ukuthi ubamba ama calls akho umngani wakho mayikhuluma nawe? Ngoba phela wena manje ever since njengoba singasahlali ndawonye awungiphenduli uyazithulela bengazi usisazosithola wangiblock futhi wena ku Facebook wangiblock bengazi usisazosithola na Graham wangiblock esinye isikhathi uzobe bengekho lula ukukhuluma lento efonini mina naye. Okay but ukwazi thola indlela zokuthi uzama ukuthi nikhulumeke? Cha since ehambile waye emakhaya bengingakazi nanokuthi kushuthi bingamudli le into ayijwayele vele ukuyenza futhi usazoqhubeka yenze seemingly ngoba uyisola nanoku uyisola usanje ngoba nje. Yeah mina let me come back to you my girl. Njengomuntu osibhalele ziphi inyathelo wona uhalela ukuyithola because istory sonke usuzwile uthi khambani amaplan ayithini nanokuthi ugayi umuntu kanjani. So njengamanje mina ngizozwa ngawo ukuthi okay from now on mina Sandile I want to do this and this and this and this. Kube kuya ngami bengizomtrap ngale ngimshaye nje ninginike ithenze ukuthi ngimshaye because uyangijwayela inkulu lento wayithatha kumina yabo and the second ngizomvulela icase aboshwa because into engiyifunayo mina ukuthi azehlise akhulume iqiniso. That's all sikhulume kahle akhulume iqiniso ukuthi mekuthi walingeka siyalingeka masibona imali sabantu yabo manje yena inkinga yakhe akakwazi ukuba umuntu yabo usaqhubeka nokuyitshela ukuthi usile uzoloku esigoqa ofuthi yanginyanyisa le yonke enginyanyisayo kahle yabo. So manje sekukuyena ukuthi mhlawumbe siyaqhubeka nale ndaba ngenye indlela mhlawumbe azokwazi ukuyihandlisha ngayo or uyazehlisa manje bekumhlula ukuzehlisa it's fine it's okay so ihandlisha ngenye indlela ke kushuthi le ndaba. No mina mngani wami ngithi ngiyakutshela ukuthi ngangazi ukuthi izofika phi le ndaba yethu le yalapha eFlorida ngangazi ukuthi izofika phi ngangazi ukuthi izo end up igcine sikuphatha kambi so yileyo nto ebiyenza ukuthi mhlambe ngigcine sengilibalekela iqiniso. Okay sure wongazi ukuthi izogcina phi usuyazi ke manje sisikubekelile ukuthi kwenzakaleni uthini ngalokho. I'm sorry mngani ngisangathini ngiyaxolisa ngiyazehlisa. Lo sorry uthathaphi uqhamuka la manje phansi no ngiyaxolisa mngani ngiyayi-understand ipain okuyona. So ukutshengisa uxolo lakho wena mapha ama steps ofuna ukwathatha njengamanje ukuze sizame ukuthi silungise le nkinga esinayo la imapha ama steps wena willing ukuthi wathathe ukuthi angeke ngikhona ukuniqinisekisa yabo kodwa nje ngenza nanoma yini ukuze umngane wami abe nepeace. Make uthi ngenza noma yini so yini wena ohalela ukuthi yenzeke njengamanje so that we can just close this thing sazi ukuthi okay yina into esizoyenza njengamanje. Well njengamanje ngidiniwe kakhulu futhi kodwa mase kuthi uyaxolisa ke ayisekho into engiyisho even though ukuxolisa kwakhe angazi noma kuminisha kusuka ngaphansi kuyena or useyasho nje vele simbangela isicipha ngathi okay ngobusexolisile ke it's fine kodwa angifuni lutho eyophinda ngihlanganise naye I even regret usabona uma uqala ngimlingelela ngiqala ukumazi lokho akwenzile kumina mhlawumbe usazokwenza nakabanye amana ngabi nayo ke inhlanhla this time around zimkhalele so kukuyena uma ufuna ukuqhubeka nale mpilo ayiphilayo akaqhubeke yabo mina angiyena umuntu olwayo angiyena umuntu othanda ukukhuluma othanda ukuxabana ngiyakwazi ukuzehlisa mengirong ofithi yonke ebengicela ukusayenze yabo uyalazi iqiniso lami sabangani uyalazi nangu no ngikuzwa kahle mina sisiwami ngikuzwa kahle so first one umngane wakho first uthi okay cool uyaxolela whatever happens because uzama ukutshengisa ukuthi umuntu uyaphila understand so ke manje wena ke ithinto yakho from now on isiphi isifundo sitholile kulento okanye nje mfethu sithela amanzi nje emhlanje wedada ukuthi dwi. No buti ngibonile ukuthi yazi enye into iyafaka ehlathini unganakile khona izinto ezikufaka ehlathini unganakile because truth to be told mfethu angicabanga ukuthi bonke abantu bazoba nalo nembeza usisters nawo. I know you understand so omunye umuntu mfethu ngeke ayithathe ngalendlela le ayithathe ngayo yena ukuthi azakwazi ukuthi abhalele thina ukuthi singenele kulento omunye umuntu bezobona ngayo sekugcwele amaphoyisa ungazi ukuthi ukwenze njani mhlawumbe lento ubuyichazela mhlawumbe uyichaze stocksini mhlawumbe ungayichaza kangcono kunangendlela oyihandlishe ngayo la ekhaya
because for real mfethu ukutshela nje mfethu ukuthi for ngelinye ilanga mfethu awuzama ukuthi kwesinye isikhathi ulalele lo muntu osuke ethi umenza u1 and 2 and 3 uthi kahle uthini before wena uphendule because impendulo zakho namhlanje azingiphathanga kahle angifuni uqamba manga zicishe nami zangikhiphe emoyeni ngendlela obuyithatha ngakhona le situation, understand? Because ngempela ulimele udamage physically, emotionally, she's not okay. So mfethu angazi bra but khipha nalomqondo wakho obulokishi lo kuyitshela wena ushaye gaxelisa leyo nto okugaxelisa serious uzoyithola kwezinye indawo ubungayitshela ukuthi kumele uyithole kuzona because ugcola ubulokishi la ikhanda lakho utshela ukuthi ungqesta uyikatla serenki hamblishe. Yeah. So leyo ngoba esho nje mfethu leyo mngani benu angazi ukuthi kuzokwenzalani kuyona because uyasho ukuthi njengamanje akakudinga eduze kwakhe. So give her space abone ukuthi uyihlanganisa kanjani impilo yakhe, umisa kanjani, uqhubeka kanjani life yakhe emva kwesigameko esenzekile because when uyaphika ukuthi uGuy uthi awukazi wambona usamazi nokuthi ukuphi because thina besoyenza uGuy siyadinga ukuthi simthole sithole ukuthi kahle why enza yonke lento ayenzayo, you understand? All right, cool. My sister, khona safuna uku-add mfethu, are you okay? You healing? Utholile closure? Ithini into yakho? Sekungconywana and I just want to say umuntu osekhaya nombani guys into ekuthiwa umngani no guys I learned the hard way ukuthi umngani ayikho into ekuthiwa umngani ayikho but emqoleleni ngiyamqolela because impilo yami iqhubeke ngikwazi ukuya phambili if ngiloku ngimbambele i-grudge impilo yami izostuck angenzeki lutho ngiyamxolela that's fine. Ngenxa ukuthanda izinto nanokuthina ukuthi mfethu la emhlabeni abantu benza izinto ezinkulu engaphezulu kwethu ezokusurprise nawe mhla yenzeka kumuntu wakini noma yenzeka kuwena. So nje into engizonishiya nayo namhlanje ukuthi bafethu ngiyanicela ngenhliziyo yami yonke ukuthi bafethu akwezizama ukuprotect abangani bethu, siprotect iSouth Africa, siprotect nezingane ezalwa yithina la ngaphandle ngoba la ngaphandle kuyabhujwa bafethu. Isinto asambi kahle. Kodwa kwamanje anginishiye kanje ngithi ngiyanqanywa ibhadi, nginithanda ibhadi ngusandile wamagwaza ngayivala lento ngibuyisela kunina. Danko.